aloy sa gyung kuto hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umandan gawi na kalimulimod sa mga syaitan. Papagisaan siran o mapuruiran o anto noonon imiyang gagalabakiran. Natiro agyong kuto ay sakiran natiro niyan. Daak natigin ganatis si fulan taman sa daakan mapakasina. Na isumbagyang kuto mapuruiran daatigin namiyang galabak ka. Ayama na niyan na maito na gumyak hakep-kep ang kanan namiyang galabak ka. Natiro manwi sakiran natigin na daakan ganatis si fulan taman sa daakan mapakapanginom sa pakabarga. Natigin na daatigin namiyang galabak ka. Makapang ka na namiyang galabak ka. Natiro agyang kutoy sa kung mga syaitan, natiro niyan. Ada ka natigyan ganatis si fulan, taman sa daniyan matalakso karuman yan. Subhanallah. Na mabaya-baya agyang kutwa, mapuruiran, natiro niyan sang kutwa syaitan. Amyakang galabak ro, udano minni, ubay karak natigin. Ayam maanan yan na miya kalairang ko pangkatan ang kutwa syaitan ayam yang galabak yang ko urip no Allah nang kutwa kaya talakan yang ko karuman yan. Subhanallah. Pada sebutan tanusan na suka talakas iko karuma na pada nang kupiyamak halal wallah ay kakagudian o gaid na kababayan o syaitan agalabak. Tumuon o syaitan abang kadin matalak si karumangka adisaba kadin makasina. Ilan yung manuto. Sebab sang kutwa kabinasaan ang mapapadalam si iku kaptalakang ka ku karumangka. Inus ka pagariakan. Nasa ikudang kapan kang gulula sang kutwa kaketalakang ka ku karumangka na pamimikirang ka. Pikirang ka agyang kanan na katilakang ka kikarumangka na padanang kuwaswasar ko syaitan. Sebaring ka si karumangka. Wadan adang kaon kasuatan na ilayang kasunganin ay ni kasuat kaon ang mapapadala mo. Padpanasabutan tanusan mangurip ng Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan din aso karumae na disiran miswaswa sa gyang kutwa waswas o syaitan malagid sa isumama antaw akabubay kaya kapakay aaya katalakar kay karumang ka as kabubay na sabab sang kuta ka pamangniyang kakutalak kapakay mambuas sa kaamama na aaya katalakang ka kikarumang ka na sabab sang kuta dang kakapakasabar sa kapamangniyan niyan nakakutalak pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala at tatapan niyan ang kuta kapakatitapi wadua nagupakasabarang kanuniyan pan sang kai adunia ka anyo maparulis subalas yan sa alungan na mauri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.